Acara ini akan berlangsung dari tanggal 12 sampai dengan Yang terhormat Bapak Kepala Dinas dan undangan pelatihan pembekalan dan 13 Agustus 2020 di Gedung ISD Kabupaten Aceh. Alhamdulillah, syukurillah, kesempatan pada kesatunya sehingga kita dapat berkumpul melaksanakan pekerjaan yang berkaitan dengan bidang peningkatan kapasitas. Saya harapkan agar dapat mengikuti pelaksanaan pembekalan ini dengan sungguh-sungguh, mengingat kualitas konstruksi di Aceh Timur khususnya akan semakin baik. Untuk itu akan dibuka. يا ربنا لك الحمد وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولشيخنا ولمشايخنا ولمن اللهم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Have you ever asked yourself, why am I alive? What's the point of living? Well, the world says I'm gonna die. I'm just one in a million, with a million fears and a million tears I'm crying. So many people hurt today. Lord, give me the words to say. There's always something I can do to bring a smile to their face. 'Cause after all you said, we have a reason to live, have a reason to give our lives. Yeah, it's to bring joy to others, to bring them back to you, so we won't give up and we won't give in till the whole world knows we've got amazing love. So many people hurt today. Lord, give me the words to say. There's always something I can do to bring a smile to their face.